Bismillahirrahmanirrahim. Kısse Hazreti Adem. Xwedê hê Hazreti Adem neafirandibû, ji melekan re got, ez ê li rûyê erdê xelîfeyekî bixulqînim. Melekan got, qey tu li wê derê yê fesadî derxin û xûn birêjin çêkî. Ji xwe em hemd û tesbîhê te dikin û te teqdîs dikin, em te ji her qusûr û kêmasiyan pak dibînin û bêhed şikrê te dikin. Ne hewceyê ku tu mexlûqekê din biafirînî. Allah Celle Celaluhu ferman kir, ez zanim çi dikim, tiştê hûn nizanin ez dizanim. Allah Hazreti Adem ji axê afirand, şekil û şemalekî delal û xweşik dayê. Bû mirov û pêxemberê yekemîn. Xwedê navên hemû tiştan fêrê wî kir. Piştî di navbera melekan û Hazreti Adem de pêşbirkek çêkir. Xwedê ji melekan re got ku hûn di dawa xwe de rast bin, di hadê navê van tiştan bibêjin. Melekan got, em te ji hemû kêmasiyan pak didêrînin. Ji bilî tiştê te hînê me kiriye, em tiştekî nizanin. Tu elîm û hekîmî. Tu çi bikî bi zanebûn û bi hikmet dikî. Piştî ku firişteyan nav û wezîfeyên tiştan nizanbûn, Xwedê ji Hazreti Adem re ferman kir, navê van tiştan ji wan re bibêje. Hazreti Adem navê hemû tiştan bê kêmasî ji wan re got. Xwedê ji melekên xwe re got, qey ji we re negotibû ez xeyba erd û asîmanan û tiştê hûn eşkere dikin û bi dizî dikin dizanim. Piştî ku melaîket têk çûn, Xwedê ferman li wan kir ku ji Hazreti Adem re herin secdê. Ango bizanbin û qebûl bikin ku Hazreti Adem ji wan çêtir û xweşiktir hatiye afirandin. Xelîfeyê rûyê erdê ew e. Bêhtir esma û sifatên Xwedê de nîşan. Piştî fermana Xwedê ji bilî îblîs hemû melaîket ji bo Adem çûne secdê. Serweriya Hazreti Adem peşîrandin. Lê şeytan qurretî kir, xwe mezin hesiband. Ji Rebbê xwe re got, te Adem ji axê xulqandiye, min jî ji agir. Yê ji agir hatiye afirandin, ji yê xweliyê hatiye xulqandin çêtir û xêrtir e. Ez ê çawa jê re herim secdê. Ji ber şeytan bi ser xwe ve çû û asiyê emrê Rebbê xwe bû, rezîl û riswa bû. Piştî ku şeytan ji huzûra Xwedê hat qewrandin, ji Xwedê xwast ku hette roja qiyametê wext bide. Xwedê vê daxwaza wî qebûl kir. Ji xwe ji bo cerbandina mirovan hikmeta Xwedê jî vê dixwast. Şeytan ji Xwedê re got, ji ber ku te min da cezakirin, ez ê li ser rêya müsteqîm rûnim. Piştî ez ê ji alî pêş, paş, çep û rast nêzîkê wan bibim. Nahêlim îbadetê te bikin, ez ê wan her daîm bixapînim. Tê bibînî ku piraniya mirovan ê şikrê te nekin. Dûre Xwedê ji Hazreti Adem re got, tu û jina xwe li cennetê bisekinin, ji nîmetên bihiştê bixwin, vexwin, li kêfa xwe birênin, lê zînhar nêzîkê vê darê nebin. Ev dar ji bo we xedeqe ye ku hûn jê bixwin, hûn jî bibin ji zaliman. Lê îblîs rehet nedsekinî. Weswese diavêt qelbê wan. Ji wan re bi navê Xwedê sond xwar û got, ev dara qedexe an ji bo hûn bibin dû melek, an jî ji bo ebediyetê ye. Bi vê awayê Adem û Hewa bi hîle xapand. Wisa kir ku Hazreti Adem û Hewa ji darê tehm kirin. Çawa fêkiyên darê qedexe xistine devê xwe, ji hikmeta Xwedê cilê wan hate xwarê, tazîman. Xwastin ku pelên darên cennetên ewretê xwe biveşêrin. Di vê navberê de Xwedê ji wan re ferman kir. Qey min ji we re negotibû xeberê şeytan nekin, ew ji bo we neyarekî eşkere ye. Hazreti Adem û Hewa ji ber xeletiya xwe gelek poşman bûn. Xwe avêtin Rebbê xwe û gotin, Rebbê me, me neheqî û zilm nefsa xwe kir. Ku tu me efû nekî, ji gunehên me nebiborî û rehma xwe li me nekî, em ê bixesirin û ziyaneke mezin bikin. Xwedê Celle Celaluhu ji ber asiyê emrê wî bûn, berda wan
و نیاری وان شیطان وان جبوشت آوید دنیای پاشی خوده حضرت آدم هنک پیو جیرشاند توبه وان قبول کر جوان را گوت هونه حتی دمکی سر روی عرضه بمینن هونه الور بمرن هونه دیسا الور ساغ ببن و جبن آخی درکبن الله جل جلاله پشتی کو سر پیهاتین حضرت آدم پیغمبر ما حضرت محمد را صلی الله علیه وسلم وحی کر جحمو آدمی ذات را خصا فرمان کر ای بنی آدم جبوهن عورت خود دادن و خب خملینن مجور جل شانت لباس تقوای یعنی کوهن خوش گناهان بپارزن و خب خیرام بخملینن چهتر و خیرتره اوین ها دلیل و آیتین خودینه هیوی هی هم بفکرن و عبرت بگیرن ای زاروکین آدم عبرت بگیرن شیطان چوا ده و باوی و خاپاند و بو سبب بیجلبونا ده و باوی و بلا وجوسا جره در نخه و نخاپینه شیطان و قبیله خواه ججیهون وان نابینن و دبینن ما شیطان جبو یه ایمان بخوده نآنیه خستیه یار دما او کافر تشتکی خراب بی ادبی تکن دبیجن ما باو و کالین خو وصادیت امل پی شوپا وان دچن شخوا خوده بوی آوای امری مکریه ای پیغمبر من جوان را ببیجه الله جل جلاله بی ادبی و فحشیاتی فرمان ناکه قی هون تشتی خوده امر نکریه دبیجن هون چه قومکی خرابن خوده راستی و عدالت امرت که ای زاروکین آدم کنگی هون چون سجده جدل و جان شخوده را دعا بکن جیب خوازن جیر شریک چه نکن خوده سری پیشی و چوا چه کربه دیسا هونی وصا وگرن بال خوده و ای بنی آدم چو وقتی هون هر مزگفت جلین خوی خوشک لخوب کن بخون و وخون لإسراف نکن بیجک خوده جیه اسراف که حز ناکه ای آدمی ذات کیش خوده بترسه و خو راست بکه جیره نترسه نجی غم یه دلیل و آیتین خدای خو انکار بکه و خو مزن بحسبینه او ده ببنج اهل آگیر دوجه دیته ده دائمی ببینن بله قصه حضرت آدم صابو ای رب ما چوا پشتی توبه باوی ما حضرت آدم و دیا ما حضرت حوات بوان بخشاند مجی عفو بکه جگونهن ما ببوره لدجی شیطان و هگرن شیطان آلی کاریا مبکه پین من نشمتینه و لدنه و الآخرت سرکفتن بدمه آمین آمین سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين